Royal Enfield Hunter I test drive mo to over gari se si na metro do ne ko retro do na ko gi alloy oi da spoke oi bo ko si gari se yeng ase I don't read mm sit se do na piktak ti to ko skari ab yang Royal Enfield man da wale Gam tina lightweight way han bagi da yeng ora ga Ais pick up ka jin nahi ne ga ide Guys, ये पूरा Royal Enfield में आंध्र Traffic city bak da hai Sigi Royal Enfield Sigi bike city yam lightweight hoye ga Royal Enfield ki style suman mandre gai no ai moe adu bai di body zone ne pick tak ti to hoye ga adu pi ge su city ride ki di no ai he ke no sima clutch adagi brake ke no ai Yes, may easily. City ride ki di ngai ro gai ni kab su gai gai engine power di chapa nei ko hati Royal Enfield ki atopa 350 du ko 20.2 bhp ni aduga 27 newton meter ni adugo ngasi sina kaidare ngasagi magi wheel base ke loina ba tension lak pai tare ko aduna magi front ki kano me am sisu ko front ki forks sisu tension lak ko aduna ngasagi maneuverability to da ko ye sigi agile lo ko yam hele hai tare sigi na snungai Thobati tungai braking power adagi Royal Enfield suman mandre gari mayam thobira kanan khangni ko Royal Enfield suman mandre si gari sit sunungai inkhalak liba kitang naha ko ki first time Royal Enfield buyer side tare ko mokoi de amna nungai do wai ko ni si jam lightweight 188 kg ni around kano dagi di atopa kano daga yeng na ko 350 ki yeng na da dum 10 kg mu lighter ho ko de ne bisina ko adagi mamangi tayar ni makse mamangi tayar mani tayar lo na time sam ane ko tayar ki profile je adi tayar se 17 alloy ki profile je ba ko sorry 17 inch lo ho de ni aduga mamangi 110 ne ho mama 110 ne tayar hapi se
maningidana 114 ne hapise speaker su yae yamna sporty hoye sigi keno se riding position se magi foot peg se loina ba maning lom na loi chathai ba ko aduna riding stance se kitang kya tare pra sporty hoye ba tare mai handlebar jiga Royal Enfield ki han gi sarai ba bikes me am duga siga pura tonga la da kisna kitang yotta focus to raga ko new segment of buyers or new segment of riders to focus to ko doni sigis na snua ga yang noi yam thina lightweight or yam thina noi guys